Melania Trump tvrdi ima otvoren kanal komunikacije sa Vladimirom Putinom. Tema: ukrajinska deca i globalni PR. Prva dama SAD saopštila je da je Putin odgovorio na njeno pismo o deci raseljenoj u ratu i da su 8 mališana vraćeni porodicama. Pismo je lično uručeno Putinu tokom njegove posete Aljasci u avgustu. Melania piše: zaštita dece služi čovečanstvu, ne samo Rusiji. Putin navodno odgovara: i u roku od 24 sata 8 dece se spaja s porodicama. Bela kuća potvrđuje: sve provereno. Melania dodaje da je dobila izveštaj sa fotografijama i identitetima dece. Kaže da je mnogo naučila i da je zahvalna na Putinovom odgovoru u pismu. Sve to dok Međunarodni krivični sud i dalje traži Putina zbog nezakonite deportacije ukrajinske dece. Ironija: Putin pod poternicom zbog otmice dece, dok Melania slavi humanitarni napredak. Diplomatija u 4K, sa zastavama, mikrofonima i pažljivo odabranom šminkom. Od 19.500 deportovane dece vraćeno tek 1.600, ali 8 uz Melanijino pismo postaju simbol nove nade. Be best, ali i be real. Rat traje, deca nestaju, PR mašine rade prekovremeno. Prati srpski čardak, tamo gde ekonomija i geopolitika prestaju da budu dosadne.